sigurno da svaki vlasnik ima nekako svoj koncept kako da je prevaziđe. Ovde u Monaku Filip Cepter je odlučio da napravi ponovo veliki miting. Okupio je svoje menadžere, one najbolje i one koji zaslužuju pažnju za dobar učinak i priredio im je nezaboravan događaj. Investicija je velika i očigledno, poznavajući ga, ona treba da se isplati. Naime, motivisati prodavca i učiniti da on, ono što radi, da ima utisak da radi jednu veliku stvar i da ulazi u misiju je posebna veština. Iz tog razloga prisutni smo ovom događaju i posmatramo ljude koji su došli ovde da konačno upoznaju vlasnika jedne velike multinacionalne kompanije. Ladies and gentlemen, please welcome the heart of Cepter International, Mr. Philip Cepter and his wife Marlena. Kada vi uđete i oni počnu da izvikuju vaše ime i onda hoće svi sa vama da se slikaju i onda, evo, pogledajte, evo neka kamera pokaže i evo šta zatičem. Kakav je to osjećaj? Kakav je to osjećaj? Pa vi nikada nema... I lep i naporan. Lep osjećaj privrženosti, respekta i to je cena biti šef jedne velike firme, uspešne i velike firme u kojoj su ljudi već po 20 godina uspešni takođe. A čime ih vezujete? Tu ne postoji samo novac, ja sam razgovarala sa ljudima. Mi to često kažemo motivacija, ne intimidation. Znači, nema pritiska, sve je zasnovano na motivaciji i pokušavamo, znači, da shvate da im želimo dobro i svaka promena, svaka reforma, svako prilagođavanje je često bolno, ali je uvek u korist onih koji učestvuju u tom procesu. Ja ne mogu da se ne setim vaših početaka. Kad vam priđe jedan prodavac, jel se vi sećate šta ste sve prošli da dođete do ovde? Jel da razumete? Naravno, ja sam prošao taj put i znam koliko je on težak i utoliko više cenim i ono što oni rade i to je toliko dragoceno da jednostavno nema cenu. Which country are you from? From Jordan. I'm Iraqi, but I work for Jordan. From Russia. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Ranije je lojalnost jednoj firmi bila nešto što se preporučuje. Danas ljudi uvek idu za boljim. Kako uspete da ih zadržite i da ostanu uz vas? Bolje vam je da ostanete u jednoj firmi koju već poznate, ukoliko uslovi štimaju, ukoliko sve u redu, nego da menjate ono što bi ja po našem rekla kao konja svakih mesec, 2 dana, to ne vodi ničemu. Znači, ovo je način kako vi motivišete. Let us salute the Cepter hymn. Svi žele da se slikaju i svi žele da naprave fotografiju da su stvarno ovde bili, jer ta fotografija će imati takođe jedan motivacioni značaj. Otići će u svoje malo ili veliko mesto, pokazati fotografiju sa događaja u Monte Carlo, u Monaku i to će uticati na sve one koji prave društvo u čitavom projektu prodaje proizvoda. Kakve reagovanja imate kada vidite sve ovo? Kažu zlatne godine, da li ste u njima? Pa da, ovo su Cepterove zlatne godine. A vaše? Pa i moje. Gospodine Cepter, ovde je velika buka i veliko slavlje, a pošto ja hoću vas da pitam neka ozbiljna pitanja, jel hoćete malo da izađete sa mnom da vas pitam? Jel hoćete? Za vas, naravno. Ajde. The rabbit in front of the snake. You know what a rabbit does? It doesn't move because it thinks,
Oh my God, the snake's not going to see me. That works with snakes. It works not with the world. If you sit there thinking nobody sees you, then you will still be sitting there a couple of years from now, when all the other ones are already gone to run the race. So don't forget, the most important thing in these times is work 2 and 3 times as hard as before. Recruit, 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 and make sure you get one of these cards. Ako bi vas neko pitao koliko zemalja, koliko? Pa 42, mislim. Jel znate da su došli sa Almate? Znam, naravno. Iz Kazahstana? Da. Šta je ono što vi očekujete od ovog ogromnog ulaganja, složit ćete se? Pa dajemo im naravno maksimum pažnje, ali ovo su naši tradicionalni mitinzi i koji su baza, osnova našeg uspeha. Na tim mitinzima se nagrađuju najbolji, uspešni, bez obzira na vremena, na krizu, uspešnih uvek ima. Za mnoge je kriza čak izazov, čak motivacija da urade više nego što je to moguće u normalnim uslovima. I ovo jeste luksuriozno, ali je tako bilo od uvek i mi ne želimo da ostavimo utisak da nas je kriza pogodila. Ona nas je pogodila, ali u krajnjoj liniji i izazvala da udvostručimo napore, da pronađemo nove strategije i da ostanemo na istom nivou na kome smo bili ranije. Mi imamo praktično 100.000 nezavisnih firmi koje će pokušati da opstanu i koji će pokušati da prevaziđu probleme krize, a samim tim i firma u celini će to prevazići vrlo uspešno ako njih 100.000 vuče u istom pravcu. Ljudi imaju problema da kontrolišu malo preduzeće, da kontroliše mali broj zaposlenih. Koliko vi imate zaposlenih i recite mi kako uspevate da ih kontrolišete? Znate šta se događa u Kazahstanu, da znate šta se događa u Almati, a da tom prilikom, kad vam pošalju izveštaj, da znate da je tačan. I na Novom Zelandu, naravno. Nismo mi veća organizacija od Mercedesa ili Siemensa, ali smo velika organizacija, pretpostavlja uređen i definisan sistem i hijerarhijski strukturiran i funkcioniše. Znači, i od ozgo na dole i od ozdo na gore. Okay, we have some more. Robaida El Hariri, Egypt. Francisek Ablazevic, Poland. Belarus, Natalia Lvova. Kamalaja, Diana. Ladies and gentlemen, watch this. I heard that you are the owner of Fashion TV, true? Yes. Hundreds of million viewers, and your potential recruits, and your potential salesmen, and your potential customers will also see the golden age of Scepter on Fashion TV, which I hope will increase your sales to become diamonds. Kažu da vi uglavnom idete intuicijom i emocijama, tačno? Pa tačno je, sigurno da idem intuicijom, ali se opet kaže da je intuicija bazira na nekim prethodnim znanjima. Ali sam sigurno, ne bih rekao hrabri, čak sam pažljiviji od ostalih, ali možda vidim bolje i drugčije. Ajde da pogledamo ovaj vaš poslednji poduhvat i da bacite pogled na nešto što mislite da će da bude hit. Ništa drugo niste mogli da smislite nego da pozlatite posuđe. Posuđe jeste pozlaćeno, a neke posude su čak 100% zlata. Stvarno? Da, ali se ne zna koje su. Ovo je više metaforički Cepterovo zlatno doba.